ka meeting ka jong ka HMCC bati Madam DGP ilaya tiri shibun ki ai tin rai kawai ka ba kam kosan kalong ba iwan ban ikendo ya IDG badai ban khot somon ya ki BSF na tena po dangar ban balat nama kalong go brom go bakraw mo mang menek sing la yo ban ya kendo ya DGP ibadai ru DGP i ba nongkong na ka liang jong kilok me iban pet ya ki police paragway te mena ko ong presiden ngila dep iban ya kren la bun ba ki topik ila kren te ni tenat ha long ka kamat kebalai mana bayar keren bagi Madam DGP kalau sepang drugs ni kat kum kajing jelai jong drugs menta kalau long sabab palat bat kapen jat ya kalau jong ki lung kena ki samla ba menta kai ka ngi discuss mana kalau ba ngi karpa di Madam banbu kam bon ki check post ban kam